Prvo izdanje romana Mihajla Kažića na srpskom jeziku predstavlja uspelu sintezu krimi, ljubavnog i filozofskog romana. U našoj književnosti do sada nepoznati pisac svoja prva dva dela objavio je u Nemačkoj. Urednik izdanja Milisav Savić ističe da je srpska književnost sasvim neočekivano u Mihajlu Kažiću dobila hitmakera i vrsnog pisca. Celokupno delo. Šta još prosveta planira do kraja meseca, a što se izdavaštva tiče i do kraja ove godine? Pa evo, do kraja meseca će izaći dve zbirke poezije, to je Zoran Milić, zbirka pesama Zorana Milića, zatim zbirka pesama Milosava Tešića, koji je prošle godine objavio kod nas knjigu Prelest Severa, međutim ovo je drugo dopunjeno izdanje, tako reći nova knjiga, Prelest Severa, krug Račanski Dunavom. Zatim je tu knjiga Gordane Ćirjanić, to je jedna sjajna nova proza koja se zove Velaskezovom ulicom do kraja. Tu je nešto, evo upravo vaši gledaoci mogu da vide. Da, imamo prilike da vidimo neka od najnovijih izdanja. Hazarski rečnik koji ste videli je iz naše obnovljene biblioteke, stare, dobre, porodične prosvetine biblioteke velikih romana. Knjiga Milorada Pavića je prva u kolu od prvom kolu od 5 knjiga koje će izaći. Tu su naravno i strani pisci, tu je Darel, tu je Dostojevski, tu je Tolstoj, tu je Rabla, znači sve stara dobra literatura koje se vraćamo. Pored nje je bila knjiga Mihajla Kažića, jednog vrlo zanimljivog novog autora, čoveka koji je objavio knjigu, prvo ovu istu knjigu, prvo na nemačkom, u Nemačkoj i ove godine, i evo je sad kod nas. I kako Milisav Savić, urednik i recenzent te knjige, kaže, to nije samo pisac hitmakera, nego i vrstan pisac, pa evo mi se nadamo da će to zaista i pokazati prema odzivu čitalaštva. Njegova knjiga će biti i zvanično promovisana u ponedeljak u Aeropu.